Okay. Uyu munsi ni ku itariki ya 9 Werurwe umwaka wa 2026. Reka mbabwire ibyabaye uyu munsi mu mateka y'isi. Kuri iyi tariki mu mwaka w'1862 intambara yahinduye uburyo abenshi bari bazi intambara yo ku butaka nka infantry. Ahangaha ni nabwo haje intambara zo kurwanisha amato. Ni mu ntambara y'abanyamerika yo hagati ya leta za ruguru n'iz'amajyepfo habaye intambara ikomeye hagati y'amato, Battle of Hampton Roads, aho USS Monitor yarwanye na CS Virginia. Iyi ntambara yabaye niyo yatangije izindi ntambara zose zifashisha amato. Kugeza ubu ngubu bakoresha n'izitwa za destroyers cyangwa se bya bisasu zifasha byitwa torpedo byo bigendera mu mazi, cyakurasa ukajyana nacyo mugahwera ugapfa. Mu Budage ku itariki nk'iyi ngiyi nibwo hatangiye intambara. Ubudage bwashoye intambara kuri Portugal, byari mu 1916. Icyo gihe mu ntambara y'isi ya mbere Ubudage bwatangije intambara kuri Portugal, bituma Portugal yinjira ku mugaragaro mu ntambara y'isi ya mbere. Hanyuma hari igitero gikomeye cy'ibisasu i Tokyo, byari mu 1945 mu ntambara y'isi ya kabiri, aho indege za leta z'ubumwe za Amerika zarashe ibisasu byinshi ku murwa mukuru w'Ubuyapani mu gikorwa cyiswe Operation Meeting House. Abantu barenga 100,000 barapfuye, ndetse hanangirika ibintu byinshi, destruction of properties na loss of lives. Ibyo ntago bajya izo ntago zajyaga zibura muri effects z'intambara cyane. Destruction of properties, loss of lives. Utwo twagombaga kuba duhari, ariko twebwe mwarimu yaratubwiraga, yahitaga agira gutya ngo akakanga yahitaga avuga, wahita guhera ukoresha icyo bita SFM, but furthermore further been conclusively supplement on that in conclusion therefore. Anga rero muri iyi ntambara y'isi ya kabiri, mu gitero gikomeye cyane cy'ibisasu leta z'ubumwe za Amerika zarashe byibura abantu barenga 100,000 bo mu Buyapani mu rugamba rwiswe Operation Meeting House. Hari igikinisho kibaho cyitwa Barbie, cyashyizwe ku isoko bwa mbere kuri uyu munsi mu mwaka w'1959. Ni doll, ni igipupe. Societe yitwa Mattel yashyize ku isoko igikinisho kizwi cyane ku isi cyitwa Barbie, cyabaye kimwe mu bikinisho byamamaye cyane mu mateka. Nagerageje gushakisha uko kiba kimeze, ngo ni igikinisho cy'abana cyane cyane abakobwa, cyakozwe muri Societe ya Mattel yo muri leta z'ubumwe za Amerika, cyashyizwe ku isoko uyu munsi ku itariki ya 9 Werurwe muri 1959. Barbie rero ni igikinisho kiri kumera nk'umukobwa, kiba gifite imyenda itandukanye n'inkweto, imodoka, inzu n'ibindi bikoresho byo gukinisha. Abana rero bagikinisha bakora inkuru, cyangwa se ubuzima bw'umuntu mukuru nko kuba umuganga, umwarimu n'umunyamideli. Urebye ni nk'igikinisho baha abana kugira ngo kiba training, wenda dore ngikiriye. Ariko rero kigenza nawe nomwe kigenza rega mbona yiberaho mu buzima nk'ubw'Abongereza. Oya ngo ibi bintu yarabyigiye, ibihe ibi byose nabonye kaza. Turi no mu nama Karaza na L4. Yego, turi no mu nama Mr. Egide yaravuze ngo kigenza byibura duha 5% y'ibyazi. None se ubwo se tuzageza kuri 95 ryari? Ni ukuvuga ngo azi ibintu byinshi, ibintu byinshi cyane. Rero urabona iyo Barbie kiriya gikinisho rero kinspiring abana, kiriya gikinisho urakirora ko bimeze nk'iby'abagabo basigaye bakorerwa se. Kinspiring abana kuvamo abo bazaba. Ushobora kukigira umupilote, ushobora kukigira umusirikare n'urugero, ushobora kukigira wowe wifuza ko kiba cyo, noneho kikakwinspiringa cyangwa se ukagira ngo urimo uraganira n'umuntu. Ubwo hari igihe bashobora gukora icyo umugabo nicyo bari umukobwa cyangwa no umukobwa, ntabwo mbizi. Cyabaye ikimenyetso rero cy'umuco n'imyambarire mu myaka myinshi. Mu myaka 3 ishize hanasohotse filime yitwa Barbie ivuga ku buzima bwa Barbie mu buryo bw'inkuru ya sinema. Hanyuma ngana ku musozo w'ibyaranze uyu munsi, uyu intambara, yego, Ubudage nababwiye igitero gikomeye cy'ibisasu muri Tokyo, mu ntambara y'isi ya kabiri nabyo nababwiye. Hanyuma Barbie nayo nababwiye, ahubwo indege ya Space Shuttle Discovery nibwo yatangije ubutumwa bwayo bwa nyuma. Indege ya NASA yitwa Space Shuttle Discovery yakoze urugendo rwayo rwa nyuma, irangiza ubutumwa 39 yari imaze gukora mu kirere. Hanyuma abavutse kuri iyi tariki hari uwitwa Bobby Fischer, ni umunyamerika wabaye icyamamare mu mukino wa chess.
Chelsea si twa tundi basimbutsa tuno kumera nka dame njya nubona hariya mu gisementi uzo kudukina ndeba bikanshimisha oya ngewe cyo nzi ako na dame bikanshimisha cyane iyo ngeze hariya ku gisementi hareba ukuntu igisementi cyari cyasubiye inyuma kubera abantu bagiteye amabuye banafotora rega abantu cyagiye abantu bajyaga barimo kwinywera kabyeri ku muntu akagufotora ukabona kuri WhatsApp hari habaye ka free zone noneho nyuma babyamaganye rero polisi itangira kuhadeployinga hatangira kwangirika habura abakiriya abantu barahomba ba nyiramazu batangira kuyakinga ariko abanyasudani baziye barahakoze baragishyuhije njya mbona inyama bashyize ku mushito ungana nk'iriya terepiye bagatangira kuyikeba gutya ihagaze bakagukeberaho njya mbona capati wagira ngo ni ishuka njya mpaca gusa banywa itabi ngewe rero ahantu banywa itabi sinahahagarara kurya muhanda w'amabuye n'itabi risa baba banywa itabi mpunga gutya sinzi uko twitwa duhumura twa strawberry no tw'abakobwa bakunda ibinini byasiga izi zisanzwe z'intore uwo muhanda wose banywa itabi bari abanyamahanga banywa itabi none n'abanyarwanda bararyiza bari parikingisha imodoka cyane none abakobwa bari kuri nywa pe ariko kirabuminga pe abantu baragarutse hari muvoma rwose ihagije hanyuma Bobby Fischer rero w'umunyamerika wabaye icyamamare mu mukino wa Chelsea hariya niho njya mbona rero bayikina njya mbona bayikina ngenze gukina dame umuntu witwa Juliette Binoche ni umukinnyi wa filime w'umufaransa nawe yavutse kuri iyi tariki munyemere rero mbashimire yuko Katagenga ashobora kuba atazi umukino n'umwe wa Chelsea oya na dame ntayazi ariko wa mukino hari umukino yajyaga akora yegetse imbunda we niko shaye imbunda ni yanjye muze